Aha, 40 ang minutos apo kalpasan iti alauna iti malam ket dumdum kayo nga manariman iti programa ngayon na Paul Juan at kami manan dito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City ket dayto iti dumapay apo nga pangablaaw ken kid daw yo. Well, Sir John kan Sir Mark pagirit man manager mi dito Co-op Bank. Ti belated happy birthday. DM Virgilio Luquiao last January 13. From Marlon Mateo de Bugalyon proper. Thank you po. Ano to eh? Sir John, Sir Mark, pagirit man darling ko ang luto ti pinapaitan. Pao nag-iba siya eh. Pinapaitan ko rada nagpaimag. Pinapaitan niya. Rose Santiago from Marlon from Marlon Mateo. Request ko man di, Tagapulot. Kuya. Sikabot na. Tagapulot. Dapay? Hi, hello manong ko. Pakita ko naman tigasat ko anagaya. Okay, Nick Ventura, tigataran Cagayan. Oo, kita man apay ngay. Apay, mabot niya. eh? Tigataran Cagayan mo, dagi tuyon, kada apay ilagan mo. Ah? Apay, umabot niya. Tagagataran nga madita lang isuna baba. Adi lang. Kas lang na dyan. Kas lang, apo ka, no, agtra-drive tamog ka, makadaan ng tarohas ka. Tungkura naman din ay signalan di radyon. Ayan. Kat baring apo, malpasan dati proyekto iti Sweet Radio nga papiksain da apo iti antena da. Isabit da kano di tangatang di jili ululop di antena tano dumanon. Galaxy One. Naimbagal daw yung manong June ken ating John Mark ablao man ni Kevin John ken Catherine nga madamang agding tingeg. Request ko man manong tay utang from Johnny Pungan of Santa Maria Echaga Isabela. Oo, nagatitog kompleto. Awanti ka malik ore may isa nga sa osikaman kasi kapartak. Sige man. Naimbagal mo yung manong GM ken pa-request man ti 7 inches. Awa pa nagbabahan nga to dapat ti energy na. Nga to. Naibaga mo lang yung manong GM, kanjon pa request man ti 7 inches! Bagi ni manong ko. Baga ni manong ko, Nel. Thanks. Di ba? Mayat sa! Dahil nga pa lang yung pinangatwan ta! Ito tanong ang basa. Kung anong nga napigsat energy. Eh nga ito mo kati energy. Oh, ito katawan ni Marisa. Gandang hapon, Kuya GM and Kuya John. Great ka man mga nako. Nga ni CJ ken Ira. Thanks po pakinggan taman, Jay. Arapa apo. Wow. Dagitaman launay apo nga request. Talaga nga makapalumag iti puso. Kita dete kasinsin mo magpuso na naatake Ay kasi ay. Uwan, may isang nga reason. Nagka-aneurysm sa isuna. Iso nga daksang gasat tapin musay nga dagos. Nga iti mawadi nga sunata tata. Patalasas ta ka agpatugtog ta ti record. Da bisita tatarwar. Iso nga. Awada. Kantaan men abo iti mauting nga sonata kat most requested. Iti may kadwala nga po iti second hour may dapat iti third hour iso nga antabayanan nyo apo iti last part iti programa mi kat dahil iti nga sonata nga kantaan mi balimutan apo nga awan Platinum. Basta dati kat maudi nga sonata mi agin Platinum tanso. Agkape tatamtamata dangor di man ang tisi di tarawar agur ora ni man ang tisya. Dahil pag nga malumyo di tarwa. Ngarod kadagiti ako takapsutak ti pagrana kapsutak. Yan. Kadagiti desperadong lalaki. Hanyo unay nga dibdib-dibon dati nga sonata. Ta dati sumaron no apong kansyon mi nga iputputarek nga para kada kayo dati scooter. Ay. Medyo haang kayo nga naparaburan iti atidog nga panagbiag. Amo yung tiket kasawa. No ababa iti biag yu abo kat adamot ti may pa ito nga sonata para kada kayo. Kada ito kaluban nyo pa ila tilapayag yu ta medyo para kada giti atidog apo iti panagbiag na. Panagbiag na. Pasaray parbangon kang asumay Ari ko tong ang agpat
nagnagururay sa luso ng pagkalabsan ng may. Nagrigaten ti kasasaad ngem atlunek nuy sukasat amok na bayag na kung ngay suksukan. Alawen bakit di kan aglibak na umakan ti basit atrak paalam pa'y ket tintiyag pagkaan. Mapan kan jay 7 inches taag tula kakatragsat kukwayon tiyag patpatnag isot kayat mo ang mapasama. Mapan kan jay 7 inches nuisut kap-kap nekan hanabalen daytoy riknak kaysa met lukluk wenak. Ganti nagdakal afalinan mo di ko lang mata ay kat jagaan mo siyak ti mabain idi kanito anadama ko ngem mas ko na iti agen diri mo nagrigaten ti kasasaad ngem atlunek nuy sukasat amok na bayag na kung ngay suksukan. Alawen bakit di ka naglibak na umakan ti basit atrak maalam pa'y ket tindi at pagkaan. Mapan kan jay 7 inches taag tula kakatragsat kukwayon ti patpatnag isut kayat mo ang mapasama. Mapan kan jay 7 inches nuisut kap-kap nekan hanabalen daytoy riknak kaysa met lukluk wenak. Mapan kan jay 7 inches nuisut kap-kap nekan hanabalen daytoy riknak kaysa met lukluk wenak. Ngarod karuba ag subli 84 na kituwaw kalpasan ti subok mo ng pamalagip ka na siyempre ag patugtog kami pailaang tada ngarod iti bisita mi dito studio. Ngarod ka Melvin ipasok mo dagiti rumbeng nga ipasok mo daytan sweet para iti natartaraki na limlimbong ka napapaw ta serbisyo dagiti motorsiklo intayon sa Jai Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Eagle Rider ko na. Wananggal Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Pakasarakan ti urig ken nalakapiya sa ti motor. Agkakalain pa dagiti mekaniko nga dadalwan ni kabsat Marlo Pabiling. Iti sumot ti bagbaga dagiti karuba.